cening ne bapa pacang nuturin indi iraga nyalanang hidup dadi manusia. Pinunas bapa dumada riwekas cening slamet Prasida nyalanang swadharma di mercepada ngemargi yang hidup cening debes lebihan sampunang cening bes-bes melaksana awinan bes-bes punika ngardi iraga lali ring unteng, lali ring dewek, lali dados manusia. Oh, de cening bes polos sinaliu nakal ngulok-ulok, de cening bes liunan munyi pasti kaliu nak ngedegen. De cening bes medue gandi tuliu nak sing ugu, do cening de masih bes biasa, yen bes biasa sing lakar ngena. Cening pianak bapas tata marg yang darmane kuala cening debes momo masih debes dharma de masih cening bes angkara ngardi durat maka de cening bes bengkong de masih bes lemuh dadi manusia. Oh ning muruk nenepang ragalan suksma sarira debes kerure mangdanen tendados raksasa melaksana melajana lerma jengan yen lebihan ento sina patang mawali duka lara. Oh de cening bes galak sinaliu nakala jakuyot de cening bes ngangoang kene pasti kakene lakar nyakit kene. De masih cening bes belok dituliu nak melok-melok, do cening de masih bes ngena yen bes ngena sinaliu nak sing demen. Pacang larang uta-uta de cening bes nugura osana pasti ka cening nenten waspada de masih cening bes suge ditu cening pasti lakar demet udah cening de masih bes lacor yen bes lacor sinada di pacek cekan de cening bes luwe sina cening lakar paling pedidi de cening bes santai ditu cening pacangnya seraga de cening bes sayang nyanan cening takut kelangan cening pianak bapa elingang sampunang bes-bes nyalanang pari laksana